IFM News. Lotto results. Good morning, Idol Lawrence. Dito yung PCSO Lotto result tayo manipadi di 9 p.m. draw para iti Ultra Lotto 658. Winning combinations are number 47, 26, 30, 41, 27, and 49 with a jackpot price of 75 million pesos. Awan di milyonaryo. Para matiti Super Lotto 649. Winning combinations are number 20, 6, 42, 13, 47, and 28 with a jackpot price of 68,974,817 and 33 centavos. Awan tinagasat na milyonaryo. Para mediti Lotto 642, winning combinations are number 24, 12, 4, 35, 41, and 15. Awan tinagasat nga milyonaryo nga nakajackpot kuma iti 23,814,718 pesos and 62 centavos. Kadwa iti 99.5 IFM Lawang Siyak ni Idol Shanti. Papi Tatak IFM.